रूपा रिपेयरिंग करिबो सुना रूपा हाथ मुदी गोड़ मुदी कान फुल नाक फुल मंगलसूत्र पाउंजी चेन इत्यादि इत्यादि करी पुरा के जीवी सुवर्ण सुजोग आपण मान बजार को जावाक पड़ोनी हाथ पाहातर आगे आपण मैंने सब प्रकार सुविधा सुजोग पाइबे ए छिड़ी जाइए जोड़ी देवी लंबी जाइए चाटी देवी टाइट थिले ढिला करी ढिला थिले टाइट करदेवी आउ जदि महिला थब एक सिराणा खाई कौची ए सीढ़ी पकई सफा कर दे आखि सामने कर दे चली जीवी सुना रूपा रिपेयरिंग करिवो सुना रूपा कोन केही कुआडे देखा नांती कोन आज बेपार पटा हबो ना नहीं ओहो भारी टेंशन या लागलेनी चेष्टा करिए ना सुना रूपा रिपेयरिंग करिवो सुना रूपा हाथ मुदी गोड़ मुदी कान फुल नाक फुल मंगलसूत्र पाउंजी चेन इत्यादि इत्यादि करी पुरा के जीवी अरे फेरी वाला भाई टिके रुहा रुहा अरे फेरी वाला भाई कौन आनी चकी मु फेरी वाला नुहे मु सुना काम करे तमर जा वेशभूषा जना पड़े तमर थब देखाओ कौन थिबो नहीं नहीं कौन थिबो सुना सुना मो तमर जदि कोन सुनारे डिफेक्ट अछि देखो ना मु एठी ठिया ठिया कर देबी कौन कर देबो नहीं नहीं कौन कर देबो ए छिड़ी जाइतिले जोड़ी देबी लंबी जाइतिले चाटी देबी टाइट थिले ढिला कर ढिला थिले टाइट कर देबी आउ जदि महिला थब एक सिराणा खाई कहूची ए सीढ़ी पकई सफा कर दे आखि सामने कर दे चली जी ए मां तमे एते कम जानिछ सत्य कहूछ मिछ मो जात करे नाही तमु जे तथाई मो कथा अविश्वास लागुची तमे गोटे काम करू ना 7-8 जण गारे पचारी बुझु ना कौन पचारी की बुझिबी ए चुचुमा बणियार रेकॉर्ड ए पब्लिक कहइबो कौन कहिलो तमो ना चुचुमा ओ सत्य कहूछ तमो ना चुचुमा एग्जैक्टली इलो मा चुचुमा भाई तमे तुमको देखिला परे हाँ तुमको देखिला परे लागिला एमिति आगरु कोठी देखा हे थिला जेमिति हाँ आगरु कोठी देखा हे थिला जेमिति चुमा तू इलो लो चुचुमा भाई तमे एते दिन हले तमे कोठी देलो थरुटिए केमिति केमिति मो कथा मने पकेले केमिति आला आला चुमा तू तो जानिछु मु से बड़े केरल रे फसी आइथिली लॉकडाउन बैकडाउन हैला मु गाँव को भी आसी पेलिनी आउ जेतोळे गाँव को आसी तो कथा बुझली तू कथा के किछि कहि पेलनी कौन करिवि कौन न करिवि मो मुंडे जमा किछि काम गला नाही एक प्रकार मो भाई आबे तुला आइ गेली चुचुमा भाई तापर मो मुंडे गोटे आइडिया आसिला कौन आसिला कौन करिवि ना झियो बों को सुन्ना काम करिवि एई बहाना रे शहर टू गाँ जगे तते खोजी बुली चुमा आज तते एते दिन पर मु पाई जाइछि आई लव यू टू कंधेला रे चुचुमा भाई एते दिन पर हमरो देखा हैछि तमे मते कोळ को भिड़ी न देई मते पेले दउ छ कोन मु कोन गंधाउछि हेलो हेलो पेली देबी ना गोटे जाकी देबी इलो चुमा तोर कोन सरी जाइछि कौन सा जाइछि नहीं कौन सा जाइछि तो हाथ रे शंखा मथारे सिंदूर तोर कोन बागर सरी जाइछि चुमा कौन करिबि ले चुचुमा भाई कौन करिबि सब काम तो सइले ना तमे सिना केरल पळले हां मु एकदम बयो पतुला हो गली तापर मो बापा मां मते छाडी आरो पारे के चली गले ओ कहू चुमा पूरा झड़ी किरी कंटा उठी गली ले चुचुमा भाई डायरेक्ट कंटा जणा पड़ जे ए जगनी क्या गां लोक हां कोन कहले ओडे संगात मीटिंग करी ओडे 65 वर्ष बुढ़ा संगरे मते छाडी देले चुचुमा भाई छाडी देले ये 65 वर्ष बुढ़ा सी तो अवस्था 12 बजे देतुआ जगनी क्या बुढ़ा बसिले उठिबनी उठिले बसिबनी सेटा उडा कोन करबो ए चुचुमा भाई कोन लो जीवन सारा खाली दुख लो हालो आउ कोन दुख रहिला लो मो भाग्य रे दुख लेकाई देखाउछि बा मो कपाल रे दुख
ଜଣା ପଡୁଛି ବା ଦେଖା ଯାଉଛି ଦେଖି ପାରୁଛ ଏବେ ଧାଡ ଧାଡି ହେଇ ଲେগে ଆଇଛି କପାଳ ଦେଖିଲ କେତେବେଳେ ମିଛୁଆ ଆଲୋ ମୁଁ ତ ମନ ବୁଝିବା ଲାଗି କହୁଥିଲି ଲୋ ଏ ଚୁଚୁମା ଭାଇ କହୁନୁ। ଜାଣିଛ ସେ ବୁଢାର ନା 64 ପ୍ରକାର ରୋଗ କଣ କଣ 64 ପ୍ରକାର ରୋଗ ହଁ ବା ରାତିରେ ଖାଇକି ଶୋଇବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ସେ ବୁଢାର ଗୋଟେ କଣ୍ଡୁ ଦୋଷ ছিল ଚୁଚୁମା ଭାଇ ରାତିରେ ଠିକ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ଏଇ ଟିକେ ଉଠିଲ ଏଇ ଟିକେ ଉଠିଲ ଏଇ ଟିକେ ଉଠିଲ ଆଲୋ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ସେ ଯୋଗରିଖିଆ ବୁଢାକୁ ରାତିରେ ଘନ ଘନ ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଛି ଏ ନଳା ମୁଁ ଖୋଜିବେ ଯଦି ଆଉ। ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିଦେବି ଉଠିଆରେ ଏମିତି ମୁତୁଛି ଅନେଇଲ 5 ବାଲ୍ଟି ଯେମିତି ଓଟ ଆ ତୋର ତ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବାର ଅସୁବିଧା ଦେଖୁନା ଶାଢୀ ଗୁଡା କେମିତି ମୁତରା ଖାଇବା ଗନ୍ଧଉଛି ଛି ଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଜମା ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧି କୋଉଠୁ ଆସିବ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ସେ ବୁଢାକୁ ହଗିସ୍ ପିନ୍ଧା ସେ ଜଗନିଖିଆ ବୁଢାକୁ ହଗିছে ଆଉ କଣ ପିନ୍ଧେବି ବେଟ ଆରେ ଗୁଡ ଆଇଡିଆ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ସେ ବୁଢାର ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଜିଆଇ ତାରା ଗୁଡେଇ ଦିଏ ବେଟର ହବ ଲୁଗା ଶୁକେଇବ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ କରୁଛି ଚୁଚୁମା ଭାଇ କହୁନୁ ଏତେ ଲୋ। ଦିନ ପରେ ଆମର କି ଦେଖା ହଁ, ହେଇଛି ହଁ। ଚାଲୁ ନା ଆମେ ଟିକେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଟିକେ ଫେରି ଯିବା ପୁରୁଣା ଦିନ ଫେରି ଯିବା ଆ ତାହେଲେ ଡେରି କାଇଁ କରୁଛୁ ଯା 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 ତମେ ଥାଅ ମୁଁ ହଁ। ଭିତର ପଟୁ କବାଟଟା ଦେଇ ଦେଇ ଆ ଆସିଛି ଦେଇ ଦେ ଜଲ୍ଦି ଆ ଟିକେ ଡେରି କରିବି ନା हो सेई बरसा सेई राती मने पड़े हो सेई बरसा सेई राती मने पड़े अजड़ा से अनामिका ভিজুথিলা একা একা বিজুড়ি রে কি বাসনালো মুহ দেখি হেইথিলু পাখাপাখি নজর নদিলা কেউ আড়ে ও সেই বর্ষা সেই রাতি মনে পড়ে इला जिमा जहा ग ए आंध्रा चाळू कोलकाता डाली गई तू पूरा चिकनिया पड़ी गलणी ମୁଁ ବା ଡେଲି ଗୁଆ ଘିଅରେ ଖାଉଛି लावणी पूरा झरी झरी पडुची ଏ ଚୁଚୁମା ଭାଇ କହୁନୁ। ତମେ କଣ ଏମିତି ଝଡିକି କଣ୍ଟା ଉଠିଗଲେ ହାଲୋ ତୋରି ଟେନସନ ମତେ ଖାଇଗଲା ସବୁବେଳେ ଆଉ କଣ କରିବି ଏ ଚୁଚୁମା ଭାଇ କବାଡ ଗୋଟେ କି ବାଡଉଛି ହଁ ତୁ କି ଗୋଟେ କବାଡ ବାଡିଲା ଓହୋ ଛାଡ ଛାଡ ଆମ ଘର ପଛପଟେ ଯୋଉ କାଠ କାମ ହଉନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦରୀ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସେ ମୋର ଏମିତି ଆସି ଭାଉଜ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦେଲ ଭାଉଜ ଚା କପେ ଦେଲ ଆ ତୁ ତ ଭଲ ଦଉଥୁ ଆଉ ହାଲୋ ଚୁଚୁମେ ଚୁଚୁମି ମୋରି ଘଇଦା ବୁଢା ହାଲୋ ଚୁଚୁମେ ହାଲୋ ତୋ ସ୍ୱାମୀ କି ଏଇ ଟାଇମ ରେ ଆସିବାର ଥିଲା ଏ ଭଗବାନ ମୁଁ ଏଇ ସାଥେ କଣ କରିମି ସେ ବୁଢା ଯଦି ତମକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବ ନା ହେଇଟି ଅନେଇଲ ହାଲୋ ଅଛୁରା କାସ ବତ୍ତା ଫାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଠିଆ ଫାଡ଼ି ଦବ ମତେ ହାଲୋ ତତେ ବାଡି ଦବ ମତେ କହୁଛି ଛାଡି ଦବ ହେଇ ଶୁଣ ତମେ ଏଇଠି ଥାଅ ଘର ଲୁଗାପଟା ନେଇକି ଆଉଛି ନା 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 ତୁ ଆଉ ଯା ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଝରକା ପଟରେ ବାହାରୁ ଡେଇ ପଡିବି ଝରକା ଭିତରେ ପଶିଲା କିଏ ଝରକାରୁ ବାହାର କଲା କିଏ ବୁଢା ଚାଲିଲେ ଠିଆ ଫାଡ଼ି ଦବ ଆଉ କଣ କରିବା ତାହେଲେ ଘର ଭିତରେ ଯୋଉ ଧାନ ଉଁସା ହାଣ୍ଡି ଅଛି ସେଇଠି ଲୁଚି ଯିବ ଯା ହାଣ୍ଡିରେ ଜାଗା ଧରିବ ଏ କଣ୍ଟି ଗୋଟେ କାମ କର ଏଇଠି ଷ୍ଟୁଲ ହେଇଯା ମୁଁ ଘର ଲୁଗାପଟା ସବୁ ନେଇ ନା ନା ତୁ ଆଉ ଲୁଗାପଟା ପାଇଁ ଯା ନା ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝାଡା ବସା କାମ ସେ ଗୋଡେଇ ଦିଏ ମତେ ଚଢିଗଲାନି କାହିଁକି ଜାଣେ ମୁଁ ରାଣ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତି ଆରି ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯାଉଛି ହାଲୋ ଅଛୁ ନା କା ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲୁଣି ବିନା ଜୀବନେ ମୋର କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ ତମ ବିନା କାହାକୁ କେବେ ଭଲ ପାଇବି ନାହିଁ ଯଦି ଆସିଲ ଜୀବନେ ଆଉ ଜୀବନି ଫେରି ତମ ମୁହଁ ନେଇ ଯିବି
ଏମିତିଆ ନିର୍ଘାତିଆ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାର ଥବ? ଛାଡ଼ ସେ କଥା ବାଗୁଲୁ ତମେ ଏଇଭଳିଆ କହି ମତେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛ। ନା ନା ହଁ ବା ତମେ କମ ବଡ ଆଇଲଣି। ମୁଁ ବା ଢେର ବେଳୁ ଆଇଲିଣି କବାଟଟାକୁ ସେଠି ବାଡଉଛି ତମେ ତ ଭିତରୁ ଦେଇ ଦେଇଛ ଆଉ। ମୁଁ ବା ବାରିଆଡେ ଜାଳ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲି। ହଉ ଛାଡ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଦିନ। କି ଦିନ? କାମ ଚାହିଁ ଯାଇଥିଲି କେଜାଣେ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇଛି। ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଭାରି ଅଭିମାନ କରିବି। ଯେମିତି 8-10ଟା ମାଇପ ରଖିଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ମୁଁ ତ ତମର ଗୋଟିଏ ମାଇପ ଆସିଲା ଦିନରୁ ଖାଲି ତମର ବଢି 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 ଚାଲିଛି ତ ଆଉ। ନା ତମ ମୁହଁ ନୁହଁ ଆଉ ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ତମେ ଶୋଇଥିଲ। ହେ ମୁଁ ତେର୍ଛା ନଜର ପକେଇ ତମ ଦେଖିନ। ବାଗୁଲୁ ତମ ବିବେକ ଟିକେ ବାଧା ଦେଲାନି? କଣ ପାଇଁ? ଆଇଲା ବେଳେ ମଟନ କିଲେ ଆଣିଲନି। ସେ କାମ କଣ ମୁଁ ଆଉ ବାକି ରଖିଛି? ଆଇଲା ବେଳକୁ 1.5 କେଜି ମଟନ ବରା ଦେଇ ଦେଇଛି ନା ଆଉ। ଦେଖିଲ ଏଇଭଳିଆ ହଉ ପଛେ ବୟସ ଟିକେ ଖସି ଯାଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରେମ କଣ କିଏ କୋଉଠି ପାଇବ? ଆସ ଟିକେ ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ ବସିବା। ନା କଣ ପାଇଁ ନା? ନା ମୋ ଭାଇଆ କଣ ପାଇଁ ନା? ନା ହବେ ନା କଣ ପାଇଁ ହବେ ନା? ଭାଇ ଆମ ଛାଞ୍ଚ ସମ୍ଭାଳିବ ନା ବା? ଛାଞ୍ଚ ସମ୍ଭାଳିବ ଆସ। ନା ନା ବାଗୁଲୁ ମୁଁ ତ ଗୋଟଳି ପଡିଛି ଷ୍ଟୁଲ ଭଙ୍ଗା। ମୁଁ ବା କଣ୍ଟା ପିଟି ଦେଇଛି ଆସୁନା। ନା ମୋ ଭାଇଆ ନା ଆସ। ଜିଦ୍ଦି କର ନା ବାଗୁଲୁ। No, 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 no. ଏ ଜଗନିକା ଦାଦା ବସିକା କେନ୍ତା ଜଗନିକା ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ମୋ କଥା ମାନିଲା ନା। ମରିଗଲି ଲା ମରିଗଲି। ଓ ମାଇ ଗଡ କମ ଅନ୍। ଆବେ ହେଇ ଆମେ 2 ଜଣ ତ ପଇଲେ ଷ୍ଟୁଲ ଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ଷ୍ଟୁଲ ହେ ମାର୍ବଲ ଘର ତ ଖସି ଗୋଟେ ନବାଳିଆ ବେଜ ହେଇଯାଇଥିଲା। କୋଉଠି? ସେଇଠି ସେଇଠି। ଆରେ ହେଇ ଏଠି ଯେମିତି ପ୍ରେସର ପଡିଲା ସେଠି ସେମିତି ଖାଡା ହେଇଗଲା। ସେ ଗାମଛାଟା କାଇଁ ଟଙ୍କା ହେଇଛି? ହେଇ ଦେଖ ତମର କଣ ମନେ ନାହିଁ? ତମେ ବା ଦିନକୁ 5 ବାଲ୍ଟି ମୁତୁଛ। ମୁଦ୍ରା ମୁଦ୍ରା କଣ ଦଉଛି? ଶୀତ ଦିନ ନା ସେଟା ଶୁକି ଦେଇଯିବା। ହଉ ରୁହ। ଆରେ କିଏ ଭାଇ? ଦେଖ ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁକୁ ଡାକୁଛ ସେ କଣ ଶୁଣିବ? ଶୁଣିବ ନା ଶୁଣିବନି କଣ ହେଇଛି? ରୁହ। ଆରେ କିଏ ଭାଇ? ମୁଁ ଭୂତ। କୋଉଠିକାର ଭୂତ? ମୁଁ ତମ ବାଡି ପଛପଟ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛରେ ରହୁଥିଲି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟୁଲ ଗଲୁ ଏବେ ମୋ ଆତ୍ମା ୟାରି ଭିତରେ। ଆରେ ତୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇନାହିଁ? ଶାନ୍ତି ବା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତୁ ଜଣା ବୁଢ଼ାଟା ଆସି ଷଣ୍ଢ ପୁରେଇ ଦେଲୁ। ହଉ ର ତୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କରୁଛି ର। No, 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 no. ଶୁଣ ଚୁପ୍ ଶୁଣନ୍ତି କଣ ହଉଛି? କିଏ ବେ? ମୁଁ ବଣିଆ ନା ମୋର ବଣିଆ। ମୁଁ 1 ନମ୍ବର ଗୁଣିଆ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରର କୁଣିଆ। କଣ ଏଟା ବଣିଆ? Exactly. ମୁହଁଟା ମଇଁଷି ଗାଣ୍ଠି ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି। କୁକୁଡ଼ା ଚୋର କମ ଦେଖା ହଉଛି। ଏଇଖିଣା କହୁଥିଲା ଭୂତ ବୋଲି। ଗେଲ ଗେଲା ଗେଲା ସୁତୁମ ଗେଲ ମୋ ଭାଇଆ। ଗେଲା 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 ଗେଲ ଖେଳୁଛି ମୁଁ କଣ ତା ଅଜା? ନା 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 ଅଜା ନୁହଁ ଅଜା ନୁହଁ। ତମେ ବା ମୋ ବେଣେଇ ଭାଇ ବେଣେଇ ଭାଇ ବେଣେଇ ଭାଇ। ମୋର ବା ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ମନେ ନାହିଁ। କହିଦିଅ କହିଦିଅ କାଇଁ ମନେ ରଖୁଛ? ହେଇଟି ଅନେଇଲ ମୋ ବୋଉର ଯେତେବେଳେ ପିଲାପିଲି ହଉନଥିଲା ମୋ ବୋଉର ପୁରା ଝଡ଼ିକି କଣ୍ଟା ଉଠି ଯାଇଥିଲା ବା। ସେତେବେଳେ ଧରମ ପୁଅ କରିକି ଘରକୁ ଆଣିଲା। ଯେମିତି ଧରମ ପୁଅ କରିକି ଘରକୁ ଆଣିଛି ଅନେଇଲ 2 ଦିନ ଯାଇନି। 2 ଦିନ ଯାଇନି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇପଇଲି। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମୋ ବୋଉ ପାଖରେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ତମ ଶଳା। ଇଏ ତାହେଲେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ବୋଧେ। ଇଏ ତାହେଲେ ମୋ ଶଳା। ହଁ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ଶଳା ପଳା ଶଳା ପଳା ନହେଲେ ଆଣିବି କିଡ଼ା ଲାଗିବ ନୀଳା। କଣ କଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର ଗେଷ୍ଟ ଶିବ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ପଳା କିଳା କଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହେଇଟି ଅନେଇଲ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେବି ପୁଙ୍କୁ ନଳା। ତମେ ଖାଇନ ମୋ ଦଳା। ସେ ଘରଠୁ ପଳା। ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦେଲାରୁ ଠିଆ ଠିଆ ଚଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ଅନେଇଲ ଠିଆ ଚଢି ଯିବି ଚକୁଡି ପକେଇବି ଜାଗା ଜାଗା କିଛି ମାନିବି ନା। ଏ ଗାଡି ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଯଦି ଗୋଟିଏ ତାର ଛିଡେ ତୋର ସବୁ ତାର ଓପାଡ଼ି ଆଣିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ତମେ ଏଠି ଥାଅ। ବୟସ ହେଲା ନା କାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନା। ତମେ ଏଠି ଥାଅ ମୁଁ ଘରେ ସୁନା ନେଇକି ଆସିଛି। ତମେ ସୁନା ଦେଖିକି ଯିବ। ଫାଇନାଲ 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 ଫାଇନାଲ। ସିଏ
तो सुना देखिबो हाँ भाई तम स्त्री सुनारे जदि कौन डिफेक्ट थी मैं यहाँ ठिया ठिया कर दूंगा आउ जदि एटी न करिला सांगरे नहीं जीवी काम करदेवी महिला जाति हो एसिड पकई सफा करी आनी देई जीवी हइरे चंडाळ हाँ भाई तू से जिनस उपरे एसिड पकेइबु चिकचिकी देखा जीवो तू सुना उपरे एसिड पकेइबु से रहइबो कौन ये बुझी पाना देखी सांगातिक देखा जीवो तमे केतर चांस देकी देखो हे पूरा कथाटा न शुणी एमती नगला मुगला काई होउछ मो भाई कोन केवल मोरी सुना देखे क्वेश्चन ना कोन गारे बुली बुली सब माइपा को सुना मो भाई देखंती এই जो नगद महापात्र बाबू स्त्री सुना सांघातिक डिफेक्ट थिला जमा तां घर बार काम करेले नहीं आउ सांगरे नहीं गली काम करदेली महिला जातिला एसिड पकई सफा करी आनी देई गली देख देख काम केमिति हेजी अबे हे तू जति की महिला सफा कलुनी हां तते तो बेमार होई जिवा कथा आ बेमार कहीं हबो म आ तू एते महिला सफा करछु आ मु मो हिसाब रे करछि ना आउ तमे को पारिबो तमे कोन बणिया ना ना मोर का सुना देखिया दरकार नहीं मो सुना अछि मो सुना देखी भाई टिके देखो काम केमिति हेजी टिके देखो ना ना तमे जा मो सुना मु देखी तमे जा भाई टिके देखो कोन केमिति हेजी आ छोड़ा तो भेणे भेणे बोली डाकू जो पुणी भेणे ऊपर ठिया चढ़ुछु चल मो घर बाहर कौन तो मुझे बुझी पार नहीं सी गोटे पिला सी मत कहले सुना आनी जाइए मु सुना देखिकी जीवी ना 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 मो सुना देखिया दरकार नहीं कौन करिया पुणी सुनाटा देखि दे जाइतांती सुनो मु बा कहूची तुम पारिबनी कौन भाई एमती होउछ पारिबनी? कहीं मु बा कहूची तुम पारिबनी कौन भाई पारिबी ना मु तुमको एते दिन होला बा हेलिनी तुमको जानिनी ना कोन ना चिन्हिनी बसले उठी पड़नो उठिले बस पड़नो ओडा फालतू कथबार्ता करछो यही कथा बसिले सिना उठी पार नहीं हेले उठिले आ बसु नहीं लो धन पाटी बंद करो तमन से पानी आउ कागु कहबो आउ के सुनिबो मु नुह मु तुमको जाने छी आ भलो भाबे चिन्हे छी भाई तुम एठ थाओ सुना नहीं केसची तुम सुना देखि कि जीवा फाइनल फाइल हेइनी अनैलो मो भाई की जदी पदे हेले कहया को चेष्टा करथिबो मोटू खराब केही भी हेबेनी सुनो माय डियर हस्बैंड यू आर अंडरस्टैंड एंड बेटर अंडरस्टैंड तते अभाव होउची लो माइकी ना तते अभाव होउची बोली तू एमिति उत्तुपात होउछु